Medawase esa ogusua eka me ho anwumre na apomodimu nsem ne yekọ Adom Health Center eno ewo Asante-Akyem South Mansinimu na dia beto dwa ene se okọ ho no ma akande e wose onya edidi dwuma esa yare no ebi ni ho nteba dwuma no ayedin ye pa de amoma wode ade se eto abanyanim. Adom Kasiye and midwife in charge ewo Adom Health Center Mama Salome Jeche etwetwe nkomo en wodi tu dwase adwuma ne de no a na pomde adwumayefo eye nrenso aka ho akade a wode ebeye ama adwuma na wo ye no ayeyi ochwese sesei enipa e ba ya resabia ho no edoso ya wo mo ekobese empem aduonu esenti se wonya pomde mfidie ne bi eka ho a anka bebo apa wode sansemi tu dwo wabra transport officer ya wo Ministry of Health kwasi owusu ede ne ma hudu bi ekoma ya resabia no ye dan no aye ahodo miensa a ebia ate ne ho emu ba akopɛ na nsuo timi ekom ba bia ye gye awo nsuo emma wa ha pipe eni ha nti sabe ye gye awo wi kwaye se ye horo ye nsagu adem ye wi a ya san ma so atuagu esa na infection na ye se ye prevent ye no enwie peye emba nti senka ye nyaaya aboafo mo aye ni ntimi topole tankese a ye bele pipes no akọ saadan ahodo mienu na aka no eno achi eno ru akwasi wusu ekyerɛkyerɛ de kodie pɔte ye Kenya no a ema no koye saado ye emu through chief director minister and the procurement director at the Ministry of Health and the mama sakan ye me as ba ko ye sashing machine hospital beds and the mattress the 3 chairs and then trolley and other things me dey kan ho buy 3.5 years in a COVID ni buy no challenges be brave about but me say your chief director and minister and deputies in there we bomb dey ahwe amane ma challenges ni bi eso atete omo expect said health institution ni health training and ni na be koso ama bibia kojo say the omo policy ni ten say onipa bia organ ha bia no be say ehwe say na yare hwem ene na setrem be koyie o Ghana